Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka KSU Maumaram Unit haka khat new tarik unailar arjar khat kendai kala penhap perdano ya ka 5th Tirot Singh Memorial Football Tournament bala penlong Hamadan Shnong Maumaram haka ba ka jinge khun kala long hapadeng ka Kharluki Sport Club persya ya ka Maumaram Sport Club haka jinge khun jong ka kala step baro artli ki kenhon kim shim lala ban penki ya ka jar nrei haka jinge khun jong ka kala met ka Kharluki Sport Club kala yo ban penki ya ka jar bat yo ra sendon ya ka nam job haka ni ka lempung ya khun da ka yo khor ya ka khusnam da ka song pisa ka ba arpo hajar tengka lembar ka trofi kat ba ka Maumaram Sport Club ka balawan ba ar ka yo khor ya ka song pisa ka ba shipo hajar tengka lembar ka trofi Hagani kesngi lai don rengkal lang UMDC ka nong spung soyong uba share ball leng do maulong kum u kongsan bat UMDC ka mairang uba bat scam renta thiang kum u sumbot kongsan Jombarlang Jana. Nasa tesim ngakot di pamla penisai dari sebabat uang bat ayat trofi dekat ke cash. Nagunta kalau ada soal tim dari turnamen. Kapten jong tim sebab macam trofi dekat senang. Pemirsa, kita baru kita anjing top team nampak ni run up team John Ganeka 5th Tirot Singh Football Tournament arga kapten.
Nadal Kotia Sornar Jongka Namtaka Kasi Student Union Hebeb Hebeb Namtaka Sensamla Belim Hebeb Namtaka Mamaram Sensamla Hebeb So, boleh sibuk sedang pe nak kerpat, tu ya luntok. Jongkan hima sayang medan dekat begini pun sebagai wan smart dan harapan bersam lagi di medan. So, ini kapal yang tertaruh ya, referee lengkap di linesman sebab bikin wan smart.